lokho engikuzwayo nje likukhuluma ngingafinqa ngebaleli 1 kuphela elithi politics. So kusho ukuthi politics yiyo engaphansi kwakho konke lokade likuphawula eyenza ukuthi eMatabeleland izinto zingami kahle ngokwemfundo. And kubukeke ngathi kuzoba nzima kakhulu ngokweminyaka ezayo kuyaqhubeka kunje. Manje lithi akwenzwe njani? Lithi kumele kwenziwe kungenziwani ukuze kulungiswe isimo lesesimi kanje. Baba moyo njoba lichilo nje ukuthi indaba isuka ku politics. Angazi ukuthi ku politics lapha eMatabeleland nxa abantu bekhetha abantu ababamelayo kumbe bekhetha iparty bakhetha ngokwayo. Angikezwa abantu abamele iMatabeleland besukuma sibili bechinga kakhulu ngeeducation. Angazi kumbe kwangikhuthe ngama MPs kumbe ku council sibili there is a targeted development sibili ukuthi hayi lapha izikolo sibili sifuna ukulungisa kube nje ngoba nxa ukuthi kube lento enjalo ngibona lami bani siyafika ezindlebeni zami ngoba ngihlala ngithile sibili ngokwe education. So mbonani abantu beMatabeleland nxa bekhetha abantu ababakhethayo kumbe ngama MPs abananzelela ukuthi bakhetha abantu abelesifiso sokubakhulisa bona eMatabeleland ngoba ukukhetha abantu nje ngokuhlabela ingoma lokugqoka ukuthi hayi thina sigqoka kuyiblue thina silokhu mbonani eMatabeleland sokumele sikubeke eceleni sokumele sikhethe inkokheli zeMatabeleland ezizahlangana zibona ukuthi ziyalwa impi yokuthuthukisa iMatabeleland ngoba singabe lokho silandela ngokuthi hayi thina sifuna ukukhipha lo singaze simkhiphe ambone ukuthi kuzasisa ndawo ngoba eMatabeleland sivele akulasikhathi lapho esike savumelana khona le Harare besikhetha abantu sizama ukuthi sikhiphe esithi mhlawumbe kuyasihlupha. Angazi ukuthi ukukhipha kwethu lokhu kuyasiphumelelisa yini ngoba xa ngikhangele iMatabeleland has been an opposition stronghold kodwa abantu bona besibakhetha ukuthi sibathembileyo abazange basimele kangako education abazange bakhale kakhulu kukhona nje lapha lalapha ebesibona ukuthi hayi kukhaliwe kodwa mbonani ukukhala kwama MPs lokwama councillors labo bonke bekhalela i-education yeMatabeleland kumele kuqhakathekiswe kuma policies ama parties esiwasupportayo. Ungabona iparty ingela policy which is affirmative towards iMatabeleland kuma policies ayo amboni ukuthi iparty esingathi thina izazama ukuthi yenze umahluko kuMatabeleland education. So kuqhakathekile kakhulu ebantwini beMatabeleland ukuthi sibuthane sazi ukuthi kanti vele nxa kuthiwa ukhetha uMP nxa kuthiwa ukhetha uCouncillor ukhethani ukhetha umuntu nje ngokuthi usebandleni leliyana kumbe ukhetha umuntu ukuthi azame ukuthi athuthukise isigaba sethu sisele emuva kakhulu. We need devolved policies towards Matabeleland and mbonani into nje engasinceda kakhulu nxa silabantu esithi ngabakhokheli abangaboni ukuqhakatheka kolimi lwethu abangaqhakathekisi ulimi lwethu mbonani kuba nzima kakhulu. So ngokuxwayisa wami mbona bantu beMatabeleland kumele lisukume lazi ukuthi ukukhetha umuntu as MP awukhethi nje ukuthi politics lokuhlabela lokuya eralini kuinvolve konke ikakhulu i-education ikupolitics kakhulu ngoba khona ukudeploy kwabantu abangazisi Ndebele ingabomo sebefuna ukudeploy abantu besindebeleni bani bakwenza. So i-opposition yethu ayizange ekumele konke lokho sebele 20 years abanye bekhona kodwa angaze ngizwe bekumela sibili bechinga kusiba nzima. Ngaba kulomunye sibili ngambuza ukuthi kanti polenzani ke ngalokho kuze kube namhlanje nxa ubona iparty esithi thina hayi laba basizwisisa eMatabeleland ingazange ibe le ndaba nzima sibili ukuthi
kuyachingelwana lapha ngendaba yeMatabeleland yokufakela abantwana abantu abangakhulumi ulimi lwabo. Amboni ukuthi ngabantu abasimelayo. So ngibona nxa singafika lapho eziMatabeleland sazi ukukhetha mhlawumbe kuzasithuthukisa siye phambili. Ngiyabonga. Hayi, siyabonga kakhulu. Kuyezwakala kakhulu